dushimiye Imana kubana na Revera kuva mu Rwanda. Ejo narabivuze, agira character nziza z'abakristo nyine. Umuntu yo musoroma aho akajya kandi agahaga. Umubyeyi ni inshuti, ni umugabo mujana nyine mu rugendo, ukumva nyine uri kumwe n'umugabo. Abandi uzohagurukana nawe ukumva nyine tutibabikunda. Uyu ni umugabo uza wambika umuntu icubahiro yemwe. Kubana nawe hano ko ndabona mfite icubahiro kubera we. Kubana nawe rero hano yajeho mbere nanjye nza nyuma, ariko turi kumwe muri gahunda kuzageza umunsi azataha wenda nje ngasigaraho ariko nanjye nkamusanga. Sema haleluya. Twongere cyane haleluya. Tuzamura ibiganza. Umwanzi wanje orante ateshuka inzira yawe, agambirira gukora ibyiza, ibibi bikanze imbere. Umwanzi wanje orantera ateshuka inzira yawe, agambirira gukora ibyiza, ibibi bikanze imbere. Umwanzi wanje orantera we gateshuka inzira yawe, agambirira gukora ibyiza, ibibi kanze imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu, gabanye piano, ingabo nshize kure, ntabwo bafite. Yesu namenye ko ngoswe n'igicu, ayinga nyinshi zitangaje, mfite yawe na gato. Yesu we, Yesu we, namenye ko ngoswe n'igicu, ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite yawe na gato. Yesu mbere, namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite yawe na gato. Yesu, Yesu mbere. Duhimbaje umwami Yesu uduhaye umugoroba mwiza wo kuba hano hantu. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'agatatu bw'abayumbe Kofi n'abandi bose mwaduhaye icyizere cyo kugira ngo tube hano. Imana ibahe umugisha. Turashimira ubuyobozi bw'itorero EPGL, umuryango wanje hano niho nabaye, aba n'ababyeyi banje kutwemerera guduha kano gatuti ku bufatanye n'abayumbe. Imana ibahe umugisha. Turashimira abantu bose baje guterana muri aka karere, abashumba. Imana namwe ibahe umugisha kubana natwe. Abantu base n'abatuje ntibanyagare. Imana ibahe umugisha abashumba bacu, turabakunda kandi twubaha amavuta Imana yabahaye. Kubana namwe muri iki kibanza ni iby'agaciro kuri twe. Imana ibahe umugisha. Abayumbe bose bari hano tuzamura ibiganza duha Imana icubahiro. Mwese Imana ibahe umugisha. Ni kariyere yanje, jewe mu ikanisa niho hantu nza mpagarara nkumva ndafitinze kabisa. Niyo fitting yanje mu materaniro. Kubana namwe no umugisha. Imana ibahe umugisha. Shimiye Imana kubana n'abaririmbyi Jeannette Musuhuke,
Mbabazi, hari ukuntu iyo abantu batagiye kuri afishe bazabatesha nk'agaciro ibintu, ariko kuba muri hano muri imbaraga zanje nanje nkaba imbaraga zanyu. Iyo turi kumwe mu materaniro nza numva ibintu bimeze neza. Mbabazi yigeze kuza muri Kenya ari kuri afishe njewe ntayiriho, ngo arangize arasarara, abari njuri rimba mu cimbo ciwe covering iyo situation. Urumva rero iyo turi kumwe turabakinyi twese turi mu kibuga, ko byogenda kose umuntu agomba gukavaringa situation zibaye kugira ngo ico gihanga ntikigaragare. Haleluya. Turi hano iminsi myinshi nubwo tworirimba umwanya muto, ariko turi hano tuzatarama. Kwicara imbere mu ikanisa no kwicara inyuma, nta mbere hahaba nta n'inyuma haba intego. Iyo wazanye intego nubwo wohagarara hari hanze, kumva gusa intego yonyine irahagije. Dushimiye Imana kubana na Revera kuva mu Rwanda. Ejo narabivuze, agira character nziza z'abakristo nyine. Umuntu yo musoromaho akajya kandi agahaga. Umubyeyi ni inshuti, n'umugabo mwujana nyine mu rugendo, ukumva nyine uri kumwe n'umugabo. Abandi uzohagurukana nawe ukumva nyine tutibabikunda. Uyu ni umugabo uza wambika umuntu icubahiro yemwe. Kubana nawe hano ko ndabona mfite icubahiro kubera we. Kubana nawe rero hano yajeho mbere nanje nza nyuma, ariko turi kumwe muri gahunda kuzageza umunsi azataha wenda nje ngasigaraho, ariko nanje nkamusanga. Urumva rero turi kumwe muri gahunda. No umubyeyi mwiza, Imana imuhe umugisha. Dushimiye Marene, Imana iguhe umugisha. Buri ingo nyinshi zigizwe n'abagore. Abagore nibo ba menta bingo. Uriya mubyeyi ni umubyeyi mwiza, karatugaburira neza, akaturyamisha neza, akatuganiriza, akatwitaho mu buryo bwose bushoboka. Ikirenze kuri ibyo agacangamuka. Abantu uzugera mu rugo ukavuga ati suku turarara uraca turi muno. Ko nukuri kw'Imana. Winjira mu rugo wareba umugore gusa. Abagabo ntibagira ingorane kuri iyi. Umugore ukamureba ukavuga ati ntibuca turaha. Byose haraba ikibazo. Ari kuri ya mubyeyi afite urukundo rw'umwimerere. Imana iguhe umugisha. Twazanye n'umusore wiwe hariya n'abandi basigiye mu rugo n'umutware wiwe. Turabashimiye bivuye ku ndibaza imitima. Nibo muyoboro kugira ngo tube hano. Nimubona mwamugubwa neza, imigisha itahe kwa Marene mu rugo rwiwe, kuko yabaye umuyoboro kugira ngo tube hano hantu. Mureke dukomere Imana amashi twese. Aba bagabo baza baririmba mu baheza mikoro. Sinaje muri konseri mu baheza mikoro, dugume dusaranganye igitaramo tuze kwakira Revera. Umwazi wanje orantera gatashuka inzira yawe yo, agambirira gukora ibyiza, ibibi bikaza imbere. Namenye ko ngoswe n'igicuwe n'inganyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbere maso, namenye ko ngoswe n'igicuwe n'inganyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbere maso, namenye ko ngoswe n'inganyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbere maso, itegurura etse yewe sarawe amarira shimimana. Itegurura etse nawe amarira
Nikurubyaro rwawe rusangana urahamuwe dore nije Uwiteka usezeranye Zagushira hejuru hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera kuko wanguze Karamata nshuti we sinza gukoza isoni zagubaza ibyiza Zagushira hejuru hejuru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera Curanga sebe ni gato. Yesu uri mwiza ibihe n'ibihe. kwawe kwishiwe ibyo ukora n'ibitangaza abantu zamamaza gukomera kwawe kwishi Mana we ibyo ukora n'ibitangaza abantu zamamaza gukomera kwawe kwishi ibyo ukora n'ibitangaza amavuta y'igiciro cyinshi yavuze inguma zose nari mfite we yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi we yavuze inguma zose yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavuze inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavuze